Itũra-inĩ rĩa Karioko taũni-inĩ ya Voi kaunti-inĩ ya Taita Taveta twĩkinyitie kuonio ũndũ wa ngumo ya mũteti ti Hamisi Abdi Chome ũrĩa rĩu nĩ mũmbunge mũthure wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Voi thutha wa mageria na matirũka maingĩ gwa kahinda ka mĩaka ĩgũtĩmĩra 25 kĩoneki gĩa Chome gũtongoria aikari a Voi nĩ gĩkinyanĩire. Chome ũrĩa wambĩrĩirie kũrũgama mwaka wa 1997 nĩoĩ wega atĩ gweterera ti kũinaina na ndarĩ agũagũa kana gũte mwĩhoko amu anarũgama ithurano-inĩ iria ciothe cianekwo tiga mwaka wa 2013 rĩrĩa mutumia wake ahurũkire na gũtithia rũgendo rwake rwa ũteti o hanini. Nilipoanza 97 sikujua itachukua miaka 25. Leo ndio nimejua imechukua miaka 25. Lakini nilipoanza 97 ukumbuke pia kuna watu walisimama, watu waandamizi kama Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta alisimama. Yeye alikuwa alikuwa mtoto wa rais, mwana wa rais, alikuwa yeye ni waziri wakati ule na ujue aliangushwa kule. Sasa lakini 2002 aliposimama na sasa anapendekezwa kuwa rais, nikaona kumbe hata mwana wa rais anaweza kosa. Mimi Chome ni nani nikikosa? Kama yeye anaweza simama tena, nani mimi nisisimame tena? Chome aratarĩria atĩ wendi wake gũcenjia mĩikarĩre ya aikari a Voi na kũmakinyĩria motungata hakuhĩ nao nĩkĩo kĩoneki kĩnene kĩrĩa kĩamũcinaga ngoro na uo no nginya angĩatigĩrĩire nĩ gĩakinyanĩra. Lazima ujue wanasiasa wengi kuna mahali usema mimi naona nimetosheka. Lakini kuna wale watu ambao unabeba ndoto yao. Wale ambao unabeba ndoto yao ndio watu ambao si wanakusukuma lakini ndio wanakupatia ari. Sasa wengine wanakuambia mimi sina hela. Bwana hela tutatafuta. Umeona? Sasa lakini zaidi ni kuwa yale ambayo nilikuwa na nia niweza kufanya tuboreshe elimu. Thengia ya ũguo mũmbunge ũyũ arauga mũnyiti mbaru arĩa nĩ aikia a kura a Voi matirĩ mamũrekia matũraga mamũthing'agĩrĩria kũhũranĩra gĩturwa gĩkĩ nginya rĩrĩa akona ũhotani. Rĩu aikari marĩ na mwĩhoko atĩ Chome nĩ egũkinyanĩria ciĩranĩro ciake na kũrehe ũtungata wa mwanya matũra-inĩ ma Voi. Ule muda amesimama amekuwa mpiganaji vizuri na tuna uhakika kuwa kwa vile ameweza kuibuka mshindi kwa mwaka huu, tuna imani kuwa atatumikia watu, atafanya kazi nzuri. Miaka ijayo ambayo tunatarajia ni kazi kutendeka, kwa sababu siku nyingi Taita Taveta imekuwa nyuma katika maendeleo. Ni wale wafuasi wako nakwambia wewe ulikosa na kura 70 tu na ndio ulikuwa unaanza, na wakati ulikuwa unafanya na shirika la hapa nchini. Sasa nilikuwa nimeshakwenda nafanya kimataifa. Ndio sasa wewe hata una experience kubwa, wewe jaribu tena. So nikajaribu tena. Chome nĩ injinia wa maĩ na mũhũri biacara woma na arehocia mwĩhoko wake gũtungatĩra aikari wega kumana na mĩaka kĩrũndo ĩrĩa akoretwo akĩruta wĩra na thirikari na honge ingĩ itarĩ cia gĩthirikari. Ngĩribotera Inooro TV niĩ njĩtagwo Mwangi wa Maina.